سرود و موسیقی روح و جان را نوازش کرده به کس غذای معنوی می بخشد. اگر ترانه با سبک و اسلوبی خاص و مهارت کسبی ایجاد شده باشد تا ابد باقی خواهد ماند. هنرمند سرودهای مردمی قربانعلی نادیرов با سراییدن ترانه‌های خلقی میان دوستداران صوت و ترانه‌های دلنشین در ولایت ختلان مشهور گشته است. او سالهای زیاد است که سرودهای مردمی را با استفاده از اسباب‌های ملی ایجاد می‌کند و کوشش و تلاش بر آن دارد که این هنر تاریخی کهن داشته محبوبیت خود را گم نکند. وقتی که من شمقور آدینه بیگ همون قشلاق ما رفت، او وقتا دور اکا شریف جورایف بود. اکا شریف جورایف همین خیلی حافظی بزرگ. من از همون سالا مهر داشتم به همین صنعت. من اکای قربانعلی رو همچون استاد اعتراف میکنم. وقتی که ما مایده بودیم اکای قربانعلی معرکه ها من ناحیه در ولایت در برآمد میکردم. ما آرزو میکردیم که به مانند همین میشیده باشیم نمیشیده باشیم. سالهای دراز یک جای کلان شدگیم، یک جای گفتن در کار که در صحنه‌های هنرنمایی کردگی هستیم و این طولی 35-40 سال باز و من همچون یک شاهد، همچون یک شخصیتی که تمام هنر ایجادیاتی این هنرمند را میدانم و گفتن در کار که در بین خلق سالهای دراز خدمت مردم را به جا آورده است. بسیار یک شخصیتی است که در خطار دیگر هنرها، در خطار راننده بودن، در خطار یک چند اداره دولتی کار کردن، ولی به سند یک دلبستگی بی نهایت وزین دارد که سالهای دراز این هنر در خطار دیگر هنرهایش البته دوام میدهد و با یک دلگرمی، با یک مهر محبت. قربانعلی نادیرов فعالیت را از شعبه فرهنگ ناحیه‌های وخش و باختر آغاز نمود و در هنرستان شهر قرغانتپه مدت‌ها کار کرده است. دوستداران صدا و سرودش تا حال در سراغ او هستند. در برابر سراییدن ترانه‌های خلقی از حوزه نواختن اسباب‌های موسیقی به خوبی می‌براید. قربانعلی نادیرов اساساً با تار سرود می‌خوانند، با اسباب رباب و تار سرود می‌خوانند، ولی در نواختن دمبره نیز یک مهارت مخصوصی داشتند که از دیگر دمبره نوازان بهترین کم نبودند و بیشتر در معرکه‌ها خواهش می‌کردند و می‌کنند تا امروز که قربانعلی نادیرov دمبره بنوازد و همون صدای موسیقی قدیمی را بنوازد که ما حلاوت بریم. ایره اساسی ما دیتور میگیم. یکی دمبره هم نام دارد. این دو نام دارد، هم دیتور هم دمبره. وقتی که همین دمبره را می نوازی، شخصی هست که در فکر فرو می رود. همونقدر آوازی شیرین دارد دمبره. برای همین خلق تاجیک اساسی همین دمبره های اسبابش، اسباب ملی. قربانعلی نادیرов با چند تن از هنرمندان معروف کشور به مثال شادروان آدینه هاشمov، ظفر ناظمov، دوستمراد علیев و تاج‌الدین محیدینov همکاری‌های ایجادی نموده است. با این استادان صنعت تاجیک در چند برنامه‌های کنسرتی داخل و خارج کشور شرکت نموده در معرفی صنعت ملی تاجیک نقش بارز گذاشته است. ما راستگه وقتی که در همین وادی وخش آمدن زندگی برپا کردیم، یکی تاج‌الدین محیدین، آدینه هاشم می آمدن با همراهی همین برادرها گشت و گذار می کردیم. مقصد همچون صنعتکار
ما احترام میکردیم одина ҳошима дӯстмурод алира тоҷиддин муҳиддина бештар сурудҳои шӯхи базмӣ мехонданд. Он давр ҳамин сурудҳое ки ҷавонҳоро як ба базми рақсу бозӣ даъват мекарданд. Қурбоналӣ Нодиров як дилгармию як шавқу ҳавас қатӣ мехонд ки ҳамун шабу рӯз тамоми ҳамин базм бозиву ҳамун маъракаҳо хеле гарм мешуд ва мо шоҳиди ин корҳо ҳастем ва Қурбоналиро бисёр мухлисӣ мекарданд ҷавонону калонсолону ва то имрӯз ҳамун ҳунар аст, ҳамун истеъдод аст ки то имрӯза ҳамчун ҳунарманд дар байни мардум маҳбубият дорад. ҳамин хелҳофиз ба фикрам ки кам буд да, ки дар ҳамин минтақаҳои мо каме дар кам буд. Буданд не ки ба овозе ки ин шахс марғурадол месароид вай давраҳо ҳатто баландгӯяк набуд да, маъракара 5-6 соат бе вай месароиданд, бе баландгӯяк ки овозашон хастаам намешуд. ин як овози худодод дошта. ҳофизӣ ба авҷигирӣ ҳаст, сеюм октава меган, ҳамун ба хамбида озодона месарояд ки ҳар ҳофиз ин намуд хонда наметавонад. дар даврони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ки дар бештари чорабиниҳои фарҳангӣ Қурбоналӣ Нодиров ширкат меварзид, дӯстдорони суруду таронаҳо аз ин марди ҳунар бештар хоҳиш менамуданд то ки сурудҳои шодравон Зафар Нозимовро сарояд. ҳатто дар бисёре аз маҳфилҳо ӯро ҳамчун ҳунарманди шинохтаи кишвар Зафар Нозимов мепиндоштанд, зеро Қурбоналӣ Нодиров бо ин устоди санъат монандии зиёде дошт. аз соли 58 ман бо ҳамин Зафар Нозим шинос шудам. бисёр ба ҳамин санъати ҳамин одам ман меҳр бастам ва ҳамроҳии вай одам гаштем, шитхез кардем. ва вақте ки Зафар Нозим ба водии Вахш меомад, гиҷои консерт мерафтем, якҷоӣ мерафтем. мегуфтанд ки ҳамин додараш ай Зафар Нозима, ҳамин мардум ҳамин хеле мегуфтанд. мо мегуфтем не додараш не, ин ҳамин шогирдаш мегуфтанд не, ҳамин намудаштан ба ҳамун Зафар Нозим вай буд. доимо якҷо буданд. ба ҳамин хонара дута мошинаи жигулинда омадан шарт карданд ки ҳамин додаршай мана инҷа бировардан, гуфтанд додари ҳамин Зафар Нозим ҳастед ё не? гуфтам не, мо ягон хештаворӣ надорем, не ки ҳамчу устоз, ҳамчу пир, ҳамчу санъаткор ман ин одама эҳтиром мекунам. ба ҳамдигар монанде ҳастанд ки ҳатто дар баъзе маъракаҳо ман худам шоҳид ҳастам, ҳамроҳаш дар маърака будем ва бисёр касо хоҳиш карданд ки ҳамин устоз Зафар Нозимов суруд намехонда бошад. ман гуфтам ин устоз Зафар Нозимов ин шогирдашон аст, додарашон аст. ҳамин қадар ҳарчанд ки ман суруд хонам, гуфтам не, ҳамун шогирди Зафар Нозим суруд мекунад. на танҳо ман гирифторам ба доми зулфи зебое ки ҳар кас бо дилороми саре дорад савдое. ҳоло ин марди ҳунар тасмим дорад чанд таронаҳои халқии ҷадидеро сабт намуда пешкаши ҳаводорони таронаҳои мардумӣ намояд. ва имрӯзҳо ки давлати пирӣ меронанд, ман гумон мекунам ки ҳоло ҳам дар дилашон ҳамун меҳру муҳаббат ва ҳамун шавқу ҳаваси санъат ҷӯш дада истодааст ва имрӯз ҳам мехоҳад ки дар байни мардум сурудхон бошад, дар байни мардум ва ин ҳунарашро то имрӯз давом дода истодааст. гарчанде ки умр ба як ҷое расида бошад ҳам ҳозирам дар дил ҳамун ҳавасҳо ҳаст, ҳамун чизҳо ҳаст ки барои ояндаи насли наврас боз як сурудҳои нав иҷод кунем, бихонем. воқеан дар таронаҳои Қурбоналӣ Нодиров ҳисси ифтихори миллию хештаншиносӣ ва одобу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ эҳсос мегардад ва ин таронаҳо тарбиятгари насли наврас буда ҷавононро ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят менамоянд. ва мо ҳамаи вақт суруд мехонем бо панди насиҳат, бо як фикри хуб ки пайравии мо касе ки бошад ба як раҳи некӣ ҳидоят шавад. эҷодиёти Қурбоналӣ Нодиров бештар аз эҷодиёти шоирони классик об мехӯрад, яъне ки бархурдор аст ва чӣ тавре ки ман медонам аз
حافظ و از بیدیل و از سعدی و از رومی و از عبدالرحمن جامی غزل‌ها می‌سرد و این غزل‌ها نه تنها برای شنیدن هستند، این غزل‌ها در قطار شنیدن باز با تربیت جامعه البته یک سهم خودشان دارند. هر یک مثالی که قربان علی نادرов انتخاب می‌کند کوشش می‌کند که سخنی را انتخاب کند که برای تربیت جامعه، برای تربیت نسل نو یک کمک داشته باشند. شکرانه زمانه، شکرانه منای وحدت، شکرانه تنجی و آرامی وطن. من گفتنی هستم که وقتی که وطن آباد شده، آباد تنج و امانه، صنعتکارم صنعتش نشان داده میتوند. دل صنعتکار وقتی چاق، من گفتنی هستم که من همی 20 سالگی خیلی روزای به روزی نیک اومده است، وطن آباد شده است. وقتی که ما با واسطه تلویزیون جهانما تماشا میکنیم وطن آباد شده است، پیشروی شده است. من شما بینید که اینقدر رها آباد شده ایستادن، شکرانه کنیم و همه وقت من خواهان آن هستم که وطن آباد باشد. این مردی هنر شکر میکند که در دیار صاحب استقلال، کشوری تنج و آسایشته، در حلقه دوستان، فرزندان، نبیرگان و اهل ایجاد و هنر دولت پیری میراند. افتخار از دولت تمدن آفر و فرهنگ پرور را دارد.